kutsetsa nuko twakicanze n'izuba riri kumurikira cyangwa muragenda hanze hari izuba ryinshi sheri se ukora yajya kuri karangasi amadeni wese yaturutse kuki amadeni reka n'amadeni ariko nigeze kumva abantu bari gukomanga ariko bihorere ntibajye bamenya urugo rw'abakire igenda nza nako okay twagendeye ntabwo twagerayo kuri kurambirwa kandi tugezeyo ibaho singikiri undi surabizi neza ko turi buryo dore ariya tugomba kujya tukananywa ko primus ziba ziya rero aya madeni umugore we sinzi ikintu mama uri kubikuyamaza yahise kandi hano ngo wafashe ibitoki gufata ibirayi ibintu ntabwo mbishaka kujya ubifata wamenyesheje erega nta mafaranga aba hari mugabo mwiza oya ntabwo mbishaka kujya unampamagara kuri telefone ubwire amayinite se n'amayinite nakuguriye aha umva yohereza amafaranga mu bitaro bwa amayinite mbujije guteka urabizi neza ko turi buryo aho sherika afite ikibazo cy'inzara kubera iki ahantu tugene ku nshuti yanjye twiganye na kaminuza shatse kuvuga ko agomba ari umuceri inyama igitoki ifiriti ndetse n'umuceri nitsanga tutari buryo urambizi ntituri bukirano kujyana kuri restaurant naje niririye ko mbizi ko ari boss wangera ko narambiwe kugenda n'iniga ya nyayo n'iniga ya singari ku gipangu se hanga ureka tugenda turebe ko turi buryo gusa nge nifitiye neza turuze ko shiri wowe shiri mu ngenge z'inzara rwose tugende ahantu ku kibanda kingura ariko ubundi ntabwo wumva ko mbana ahantu wanzanye bari ahantu ngenda nabazi ahubwo niba tiragukingwa nje ngino kwikingura none byawo byeme anganje ndazi wabona nabari nganje ndahazi kandi urabizi ngewe ndi niba sadakingura yewe kandi kujya kwazi rero uragira tunganye ngende ngize icyo mvuga abahegetseho ndabizi shiri kingira tugendera ari kangani kwa mushiti wanje wadanje umwe w'imena Gengo ndashonje. Urarya umwe za primus zakumena inda. Sheri rero. Bariyo. Amafaranga nizeye ko twaje kugitengera ari twafatisha mu. Nabo ndi kubona yo bariyo. Hanga bariyo. Ese banga mumeze mutego mwiriwe. Yemwe mwiriwe. Mwiriwe. Mwiriwe bahanura. Mwiriwe. Yemwe mwiriwe. Senje n'umugore wanje ko muri kudufata. Abantu ko ndi kumva wagira ko ntabwo babwiye mugabure cyane. Bravo neza. Ama byaturiye cyane. Abagabo basego hajyago ntabwo aho turi. Hita mubiti. Sheri abantu ngo ndi kumva. Ko bira twiganye mwana ama mudamu wawe nako agizera. Sheri rero buriya iyo abantu bamaze kurya no kunywa abagabo bicaye kujya bari kuganira tugende twicare tugiye kujya tumwe bicare baba ifite agandaza kwicara ndebe abantu banze no kudusuhuza baba barenzwe sha uraga abantu twize muri afite tubayeho neza kanicara
Sera mugabo yagize amaguru neza ra. Ntabwo twiganye. Twicarana ku mapepetire dusoma ibitabo n'amazaja. Sheri ko wambwiye ngo turajya none mwabacoje. Kurya si? Tanga urugo kwagura n'ibijora. Mwaje kuhagera hano se? Ese mugore wavuye iwawe utariye hano niho bahakira. Ariko yambwiye ngo ni ku nshuti ye. Ngo bariganye, ngo bariganye. Turahera mu tuzanye. Bariganye. Hako ibintu byiseke muri no misi byarahenze. Nanjye nabonye ko nta kibazo na Umugabo twariganye. Sheri bareka mu ngabo bari kugira ngo buriya primus rizo natuzanira. Utuntu tukiriri. Mama bwirerero. Ntabwo nshaka shagarira. Umudamu wanjye afite inyota. Buriya dukoze urugendo rero turi kuzanga. Afite inyota. Mwaje kwimarira hano. Ariko buriya harige wandebaye agafanta ukanzanira. umudamu wanjye ngo fanta. Umuha agafanta se hari izuzanye. None. Ariko si turahera mu zuzanye. umudamu yaba ibintu bihiye se nje murazana mitsingi. Muri kuzanye. Tuza shawura mwigeze iwawe. Ni uwanje Niba rose uje kubitwereka byo turabiriwe. Sheri. Sheri. Kanzanire. Kanze muhereze. Mayo mubwire. Ushaka amafaranga umugaro y'umugabo. Ni umudamu wanjye ko afite ikesi mu bwiteretse. Niwo kubahiriza uko twabasore. Nawe kanze nawe se agiye kukitamura. Umva Rujugi, enda telefone yawe baraguhamagaye. Rujugi. Ari ese Rujugi ko yagiye kare. Rujugi wari mu gikoni buri Oya Rujugi unafata telefone. Fata ye Rujugi rowe. Nawe ni se shagaze nanje nawe za mutisteri mfaga kugira faga kuzi umva nkubwira mukaba. Subiza hasi. Sheri subiza mara nabo kwigana nawe se. Sheri singo ugutumye agiye. Reka ngubase ko winjiye winjiye tugaye karibu. Igipaho se sinayingiza. Reba rukiza. Nakomanze ni mwagiye. Wagiriye ko mwiganye, umugabo wawe yiganye, umugabo wawe kwamenya gusa se hari icyo wazanye. Ariko wa mudamu reka mubwire ubundi wowe uzi wanjye. Ibyo bina uzabyigira. Wala umugabo wawe yiganye n'umugabo wawe. Cyane. Mwigana se bivuze no. Aka karushe ngani ngoja kibali wako twiganye. Rero kumva mushetiwa. Ebara kwibuka twicara na kwita. By'ishuri byirengagize dano tumuza bwana. Uri seriye se mwana? None abona se mbere. Nitwariye abantu bize ko sigaye iri kwangiza. Ahubwo umva madam. Umva. Shiri umurambo rwose. Umva ngabwire. Umva reka mbabwire. Mutuzane bijye kubwira umudamu. Tatu ubwo ni ikesi uzenda bizeho ntabwo. Narebye mbona hari ikintu kigukorera nk'umutwiganye nk'ukubivuze. Nabizeho ni ikesi uzugiye. Madam intebe z'imvura. Suri bicaye hanze. Ari izuba rimeze nabi cyane kumenya imbwa gahanga. Twicara kuri biriya zuba koko. Izina rya Yesu. Hani wanjye iburiya iyo mbabwiye ni mugende munsokere mu nzu kuza nta karibu ntabwo. Ntabwo biye. Shabura uri kunsetsa. Ubwo twakicanze n'izuba riri kumenya cyane cyangwa muragenda. Hanze hari izuba ryinshi. Sheri suri kubona yakijya kuri karangasi. Wakibure. Zashiri zawe. Uri mwiza muri uyu. umva ni bansokere no mu. Bamuretse ndita umuntu bamuretse. Bitabo byo bitabuveho. Hello. Nyine murabona mwamaye gahunda yo kujya gushaka umukozi mvuga yuko mfite umusore twiganye. Mwe twiganye kaminuza. None nagiye kumusuza ngo mbashe kumuha gahunda nayo kumuha biranze. Iyo office muri undi muntu muyiha kuko ndi kubona byanze. Ushaka undi mukozi nta kibazo kuko ya mashini aho urayimo. Uzi umudamu yazanye noneho ni igisasu redi nayo yanaguturika. Sawa murakoze muze kubikora. Ubu ngubu ni buri kumwe. Sawa murakoze bari ko naje hano. Kumyitwarire wabo bafite ni mibi cyane. Ubu ni bwo mubanya kuduha. Ibintu by'inzara mu matebe yanyu nase. Ese madam mwe mufite imyitwarire. Nani soni uri gutinye kukama ngo nani kukubwira ngo ndashonje. Nagize gukora kare kose. Sibi ndo mubikora kare kose. Ubu mwenye cyatuzanye niyo mpamvu muduhaye. Je paritse imodoka waje kuguha akazi umugabo waje kumuha akazi mudufata nk'iki ngiki. Iraso yiturwa indi. Babona nawe. Mu izina rya Yesu. Iraso yiturwa indi. Ubu se akazi ni gafasha undi se. Muri aho ngaho. Akazi turagashakira abandi. Musigare uko mushaka ko twabikora. Musigare aho ngaho. Wabona kumeza yabona ubundi bicara ko ari ajya bafate bakwiye babandoje mu bagenda. Urasema wana banyina bari kubabwira
none abaje kutubwira kandi Kimara kubivuga gutyo